nó tụm say có rồi yêu đình cái phá salam mi ta lấy yêu nhà mình người ta lấy hồng sim rồi à chỗ lấy này Assam yêu thuê vào chứ là tiền của thế là cái à bao mà sắm bằng ta lấy khi cái thằng bao mi này cái đấy là mất thêm này cái bao mà bao mi lấy cái thằng lấy chỉ cái cái yêu thuê ra bình cái tông là enjoy sao cũng vậy chỉ cái khi à bao mi là free này là cái bao lạc cái cái sau ấy mình cái trang rồi suốt cái sao lạc cái khi là sao mình được music system khi cái tông này thật là free này thật là sao mình được này mình ở cái này thì cái song với cái nào để axi khởi sáng sẽ để axi ngã như thế hi hello hi आप मेरा नाम NS सिमरे है मैं हूँ मणिपुर से आया हूँ मैं गौतम कुमार ब्रह्मा। अच्छा तो मैं आपको एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि आप लोग यहाँ ये क्या हो रहा है अभी ये कौन सा फेस्टिवल है कि या क्या है यहाँ ये बाथों रिजॉर्ट है ये यहाँ में गाना हो गया सब कुछ यहाँ फैमिली के साथ यहाँ आ सकता है आप। अच्छा फैमिली के साथ मैं भी आया है यहाँ। मतलब अभी आप अपना फैमिली के साथ में आ रहा है? मैं अपना वाइफ से आया है, गाना देख रहा है मेरा वाइफ। अच्छा फैमिली बच्चा भी है। तो मतलब इसमें क्या होता है ये मतलब ये अभी जो गाना गा रहा है ये हम लोग टिकट लेके पैसा से देख सकता है या ऐसे फ्री में है? ये है आप ये गाना सब कुछ आप फ्री दे सकता है यहाँ पे। अच्छा खाली आपको खाना पीना ये आपको खाली इसे होटल से लेना पड़ेगा। ये उसमें रेस्टोरेंट तो है ही है। अच्छा इसे लेना पड़ेगा पूरा। अच्छा इसके अंदर में जो रेस्टोरेंट है उसमें से खाना पीना लेना पड़ेगा बाकी जैसे बाकी सब फ्री है इसमें। आपने गाड़ी से आना देखना वो पूरा फ्री है। अच्छा और ये इसमें कोई टिकट नहीं है? टिकट नहीं, यहाँ अंदर आने का कोई टिकट नहीं है। अब खाली खाने पीने का खाली इसमें आपको लगेगा। अच्छा अब ये असम कौन सा डिस्ट्रिक्ट का ये असम सिरांग डिस्ट्रिक्ट का है। सिरांग डिस्ट्रिक्ट। अच्छा वाथो रिजॉर्ट है सिरांग डिस्ट्रिक्ट। अच्छा चलो ठीक है फिर ओके थैंक यू। फिर चलो फिर आप लोग के साथ में एक बार जाके देख लेते हैं आपको साथ में। ओके थैंक यू। गवर्नमेंट सादा है अलग का है और स्टेज में लेना सा और डांस करना का सही की परफॉर्मेंस सा अगर हायर हुए जितनी हुए रेस्टोरेंट सेमाई तक लेंगे हिलीपम लगा लासा तक ले ना फोन तक ले और डांस करना तक ले चीज़ जैसा वाइड का सेमी है तो लगे किचन लगी था हाई में तो ले तो ये from restaurant order में सा का ये चीज़ पाइए जिन्हें restaurant order सा का जो आते हैं सब सा मिल रहा है ये तो हाई में तो
he aroi athun ana sada dei da lai nai da performance chami da na hi free na da chami da हाँ मैडम यहाँ पे क्या है हाँ अच्छा अच्छा स्विमिंग पूल है चिल्ड्रन पार्क है अच्छा 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 चलो ठीक है चलो फिर सुन लिया मी ओपन में सामने जे ngajin pung thru wi thile ko soni je he ngajin pung mati wi pung thru wi thile sora laga pung thrai na denda da he government Assam government bड़ा free offer नहीं जे यहाँ पे क्या है स्विमिंग पूल अच्छा ओके चलो बैठो आजा आजा बैठो ट्रेन में बैठ गया ट्रेन यार रे children bag yang khwe re children bag wilung de now snowing the ningjang ga ba yu tra hai me re kala children bag rin phala ka children bag a kha sa de le le jena ara children bag yang khwe ge da restaurant wa ki khim me sam mang re ja a khsi ba yang ho se
cái đó tiêu thụ về không à bấm hi rim hắn lại sai của răng Michelle hui hi đó aman le bait le đó qua thì tha thế hui le ang kha aman thì mất sắc mình này aman thì bait le đúng ba thing ở sát phang hang chả mang đau là cái thằng đó lấy đồng là bấm được cái tâm chuyện cái bấm được cái gì ang kha đúng ba thing ở sát phang thì chúng mình tam rau rồi đúng ba thing cái tam rau là cái gì chỉ mua gì mà cái gì ta bây giờ yêu chỉ ra khai này cái yêu chỉ ra mình lo bao nhiêu pura mình phải bấm được cái gì pura bấm mình ở parking area là gì parking là free này cái tông là free này parking là free cái tông là free cái sai cái sạc quỳ nên là sai cái gì chỉ mang cái aman mình cái sai mang nên là coffee là mong bay trong là mong bay cho ajo thằng sắp được mong bay nó sắp tao cái away cái tông cái away xem luôn cái sao okay bye bye see you